Raporo ya FIDH ni ukuvuga Federation Internationale des Droits de l'Homme, ni urugaga mpuzamahanga rw'uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Raporo rero ku Rwanda, demokarasi aribwo burenganzira bwo kwishyiraho ubuyobozi bukorera abaturage, akaba ari nabo babuhindura iyo bashatse ubwiza kurushaho. Urugaga mpuzamahanga ruharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu FIDH bwatangaje muri uku kwezi kwa munani ko mu Rwanda iyo demokarasi yagwatirijwe cyangwa yagizwe nk'indagizo. Ibi rero bikubiye muri iyi raporo irambuye nyuma yo kwitegereza uko imyiteguro y'amatora yagenze, harimo n'uburyo bamwe bemerewe kwiyamamaza abandi ntibemererwe. Iyi raporo FIDH yerekana ukuntu FPR, ishyaka riri ku butegetsi, ryikubiye rikanagundira ubutegetsi, ikanongeraho no kwikubira ubukungu bw'igihugu. Iyi raporo yerekana ibyazambye mu nzego zose. FIDH yerekana ikibazo cy'uko ubutegetsi bushaka kwerekana ko hari ibikorwa by'iterambere, ariko bikaba bikorwa ubutegetsi butitaye ku bikorwa by'ibanze. Urugero ni nka bya bindi byo kubaka inzu z'akataraboneka, nka ya yindi ya Kigali Convention Center ishobora nko gukenerwa rimwe mu kwezi cyangwa rimwe mu mezi abiri, nyamara ubutegetsi buzi neza ko abaturage bafite ikibazo cy'amazi meza. FIDH igaruka kuri ya politiki yo mu Rwanda yahatiye abaturage hirya no hino mu Rwanda guhinga igihingwa kimwe kidashobora kubatungira imiryango, ahubwo bikabaheza mu bukene no kubagabiza inzara. Ikibazo cy'imiturire, aho bamwe basenyerwa ku maherere. Abantu baribuka ukuntu nka Assinapol Rwigara amaze kwicwa yanasenyewe, kandi umuryango urimo werekana impapuro zihamya ko inzu yari ikurikije amategeko yose. Aho umuntu yanavuga ko uhagarariye umuryango w'ibihugu by'i Burayi, Michael Ryan, ubwo yabonaga ubutegetsi bwo mu Rwanda busenya ya hoteli ya Tadeyo Musoni, umuhungu wa Ndamage, Ambasaderi Ryan yavuze ko isenya nk'iryo aheruka kuribona muri Syria kubera intambara n'amakimbirane bihari. Uretse abo kandi hari n'abandi baturage bagiye basenyerwa bagasigara batagira aho kwikinga. FIDH igaruka ku miterere y'ubutegetsi bwa Jenerali Paul Kagame, aho igaragaza ko guhindura itegeko nshinga hagamijwe ko yarenza manda ebyiri zari zisanzwe mu itegeko, ko icyo gikorwa ubwacyo ari kudeta yakorewe itegeko nshinga. Uyu muryango werekana ko ubutegetsi bumaze imyaka 23 buhutaza abaturage kandi bunaga mu kagozi abazamuye ijwi batavuga rumwe nabwo mu rwego rwa politiki. Aho umuntu yakwibutsa ko mu mwaka w'2012 inteko nshinga amategeko y'ibihugu by'i Burayi yashyize ku rutonde Madamu Victoire Ingabire Umuhoza, Deo Mushayidi na Maître Bernard Ntaganda nawe wari ugifunze muri icyo gihe. Uko ari batatu bakaba bari bashyizwe ku rutonde n'iriya nteko nshinga amategeko nk'imfungwa za politike zari zikwiye kuba zanahabwa igihembo cy'abaharanira amahoro n'ubwisanzure mu bitekerezo. FIDH yerekana ko FPR yikubiye ubutegetsi ku buryo n'amashyaka yitwa ko akorana nayo asa n'ayigaragiye by'umuhango no kuyikiriza gusa. FIDH ikabigaragaza itanga n'urugero rw'ukuntu mu matora aheruka ayo mashyaka yateye hejuru avuga ko ashaka Jenerali Kagame mu gihe n'ishyaka rye ryari ritaramwimika. FIDH ivuga rero ko urubuga rwa demokarasi rufunze, bityo n'iterabwoba ry'ubutegetsi bw'igitugu bigatuma n'urengana adatinyuka kuzamura ijwi ngo atabizira. Imiryango yitwa ko itagengwa na leta, sosiyete sivile ikorera imbere mu gihugu, ihitamo guhumiriza ntivuge ibitagenda, yanga ko yagirana ikibazo n'abategetsi bo hejuru. FIDH ivuga ko ibi ari nako bimeze mu itangazamakuru, aho birinda kuvuga icyo ari cyo cyose kidashimishije abategetsi bakuru. Urebye abo banyamakuru bamaze kubona icyo abagiye bafungwa bazize, icyo abishwe bazize, bityo n'iyo ari amakuru bakagombye gutangaza ariko bakabona yabatera ikibazo bayagendera kure ngo batagenzwa nk'abo bandi. FIDH igasoza isaba leta y'u Rwanda kwisubiraho igakosora ibyo bintu byazambye, ndetse ikanasaba n'imiryango mpuzamahanga n'ibihugu bitera inkunga u Rwanda gushyira igitutu ku bategetsi bakuru kugira ngo boroshye ingoyi kandi bareke buri munyarwanda yishyire yizane mu gihugu cye.